إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمها لغتي أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى دينوغا الله سبحانه وتعالى ألغون منا أنغوا فني إدينكي يهي إدينوغا كانتتا ألغون من جتر فشا بير فشوغا شامل وجين دا دينك غتوغا بيان كرواف إغتو ألغون من هيتو ألغون من قبول كرنجي كانتتا كي الله سبحانه وتعالى لواف أديان فدان ألغون من بير فشون كرنجي كانتتا كي بس لواف إغتو ألغون من هيتو ألغون من قبول كرنجي كانتتا هو ترين خاصة غتيغا ألغون مننا بيان کو دبافوا کندتا کی می ایمان کمگے رکنتا کی ای رکنتا کن الگون میں تیدو ہیتون الگون میں قبول کو الگون میں کشور کرنجے کندتا کے ایکان کمکی میگتون الگون میں ایمان کمگے رکنتا کو تیرے ہمنے ایم مہم رکنا کی ای اللہ سبحانہ و تعالی ایمان كريت قرآن الله سبحانه وتعالى باواد وبا رسولنا نبي فنوبا مئمها كمن الله سبحانه وتعالى لوافني الله سبحانه وتعالى ألغون من إمامهما إمام كم أساسك إم مهم كم كي الله إمام إن كم ألغون من مؤمنون كم واكم وانما ألغون منك إيمان كمغا هولورين كمغا وان بينون كمغا وانما ألغون منك مچن إم فرتم بس لازم ويجما كمكي الله سبحانه وتعالى إيمان ومكي كباك ألغون من دتون الله إيمان ومكي تريغ همنه كندتهي كباتو ألغون من أنجني دسكورون أديم بفدان الله إيمان ومكي تريغ همنه كنكم ألغون من عملكو قبول كرنجي كندتن ألغون من قبول كرون إغتون الله سبحانه وتعالى إمام ومكي كباكا علمين بيان كروا فني أي ألغون من حتر كمكا ألغون من حتر كمكا ألغون من إمام حتر كمين ألغون من قبول كون ألغون من كشور كرون إغترين إم فردما كمكي الله سبحانه وتعالى وجود وديكم واكما ميها إمام එකන් මීහා තෙදුකෝ කෂවර කුරුම් දෙවන කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රබ්බුවන්තකම මීහා ඊමාම් කෂවර කුරුම් අදින් පදා තිම්මන කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ උලූහියතුවන්තකම ඉලාහුවන්තකන් අල්ගොඩ මෙන් කබූල් කුරුම් තිම්මන කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉස්මු ෆුලතක සිෆු ෆුලතක මීහා ඉක්රාර් වේ මීහා තෙදුකෝ කබූල් කුරුම් एगोतुं अलगोन में मींगे कोम्मे कमका वकिवकिम बलाद मातो एगोतुं एमे फुर्तम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वजूद वेगिम वाकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाकम इमाम मिकम अलगोन में बलादा इरुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाकम इला वजूद वडिगिम वाकम अलगोन में इमाम उमकी वरग गिन गोइगोतुं एकम दलालत कुराकमे एगोतुं एम्मे फुर्तमा कमकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोन मेंगे फितरतुगा अलगोन मेंग उफेद्दुमगे फितरतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिकमवनि लव्वाफ एनी अलगोन मेंगे फितरतुगा वा कंकमकी एई अलगोन मेंगे उफेदिगिन अन्नेरुस अलगोन में एकंकं कबूल कुरुमगे मच्च बिनाय फुंड कंदतके मिसालक गोतुं अलगोन मेंगे तेरे बाइक काल नुबा कंदतन एई अलगोन मेंगे कोम्मे मुज्तमाई गावे सगुत कबूल कुरवे कंदत मिसालक मैम फैन इहानत कों हितुं ए अलगोन मेंगे फितरतुगा आसफा कमेंगे
hame gotan Allah subhanahu wa ta'ala wodigimwa kama e qabul kurma ki algon menge fitratuga lawaf wa kame ehme rasul sallallahu alaihi wasallam hadith fu korwa fani ma min mawludin yuladu ala alfitra evves miyaku evves insanaku dunye kannade fitratuge saft kamati ganuniya mane ki ena hiddevi ena ufeddevi ka ilahi wakan rabbe wakan qabul qura haluga menuwi ena dunye kannati ehkam algon menge mi fitratuga Allah subhanahu lawaf wa kame ekamaki devana kamaki emme alobeti ahun algon menge mi kainatuga wa kankamang algon men visna fikur kollumun algon menna mikam war rangalan algon menna hama wegende එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු කිරිත කුර්ආනුගේ එක ආයත හුගා අල්ගොන් මෙන්න මිකංකම්ගේ අලාමාත බයන් කරවවා මි කායිනාතුගාවා කංකමාමෙදුග විස්නා ෆිකුරු කුරා බයි ගොතුගා වුමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන්න අංගවෆනි මිරු ෆෙද්දවි කොම් ෆරාතෙත්තෝ කිහිනෙත්තෝ ඒ ඉරු ෆෙදිගෙන් අයි හඳු ඔස්සි අරමු මියන්නනි කිහිනෙත්තෝ රේදුවා තකරාරෝ මුන්දනි කිහිනෙත්තෝ ගස් ගහාගේ උෆෙදිගෙන් මියන්නනි කිහිනෙත්තෝ nikan kamamedugo visna fikuru kurabai gotuga umang Allah subhanahu wa ta'ala algon menna kirit qur'an ko angawafani buddhiga hulwerina umang Allah subhanahu wa ta'ala algon menna angawafani ehinka mummi komme echeki algon menna Allah subhanahu wa ta'ala wodigimwa kama dadalat qura eche emme adobeti akhum isnawalamwa algon menge mi gatuga wa komme echemme en komme echchakun algon men dalalat koddeni e ufeddi farataka algon menge mi fankata bokita mi emme ha echchakun la algon men angadeni kon kametto angadeni e fankata ufeddi fa bayaka e bokita ufeddi bayaka e dalalat kodde e bayak waakan algon men nge angade ehini algon men na fanka gotuga nais e ufaddane bayakun ekkam gwanam ehini fankayekege zaatuga ufedigen aadi wene faraten nun ek adi evves miyakan en amillekan en amillen ene nufedden evves echchakan echchege amillekan echche nufedden ehin kamun e kankan hinga farate waakamami kankamun ahmana dalalat kodde hem Allah subhanahu wa ta'ala mikam bayan korwa ila wahi korwa fani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun Allah subhanahu wa ta'ala wodigimma kama med inkar kurami hunna meduga ila wahi korwa fani ebami ufedigen ai heye ebami ufaddane faraten neti am ufedigen ai heye nuwata ebami hunna ki ebami ufeddi bay kamuga wani heye mane ki mi dekama ki ismi mustahil dekanta eni ufaddane faraten neti evvesuche nannan adi me fadan echen ege zaatuga ufeddi faraten gutuga isnuwana ehinkam algon misnamal algon men ken algon men gaatu gawa taketi mi komme echki mi ufadda fawane farate waakan algon men qabul kura kanka ehim vejjiyam algon men ge ara baru nufora hisab to huwa taketi ira handa taritaka kulenirtaka mi emmiha taketche am gam wes ufaddane farate neti nannan aden fadan etaketi amilleka wes ufadigen nannan enkam egin dalalat koddeni e ufeddi farate waaka em ifarata ki ay Allah subhanahu wa ta'ala enkam mi goigotun algon menna wara sariha ko wara saaf kun algon menna engende etaketi ufeddi farate waaka insanu ge tereng hangi gatuga insanun aamuko muriha men bes qabul qura kamen ei mi kainatu ufeddevi khalugu korevi farate waaka hameke inkar qura bayak inkar qurani algon me tere am mulhidum nuwata algon men aamotek me zamanu me kin atheist unne hamekani mi kainatu feddigen ai hadisatakakum qudrati gotu mufedigen ai kama qabul qurani algon misnamalabba e qudratu e gotu ko levvi kom faratetto e qudratu amillen e qudratu ge e kantatta kuriye gende veneto e gotu kan nugende vene kam ekankan qur'ane farate waakan algon menna egin ebade enkam Allah subhanahu wa ta'ala wujudu wodigem waakan ahar menge tabiyatu ga ahar menge fitratu ga Allah subhanahu wa ta'ala algon menge buddhi ga Allah subhanahu wa ta'ala ekankan lawaf engam mi algon men Allah imam tere himene emme furtama kamki
දෙවන කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රබ්බුවන්තකම අල්ගොඩ මි ඉමාමු එහෙම බයින් ඉල්මෙරින් mi debak Allah subhanahu wa taala wodige muma ilahuga rabbuwantakama mi ekachekkamuga waati tauhiduga Allah subhanahu wa taala mi deba mi ilmerin mi deba eki genna wafe Allah subhanahu wa taala wodige muma rabbuka uma rabb faradaki ko baato rabbaki ei taketi khalugu korobwa netumuga teren khalugu korobwa etaketi milku wodigimwa etakeccha rizqu debwa එතකෙච්ච දිරුන් දෙවවා එතකෙච්ච මරුගෙන්නවා ෆරාතම් කියන මේ රබ්බේ නොත වෙරි ෆරයි hem Allah subhanahu wa ta'ala මේ කායිනාතු netunge tereng khaluqu kurabwa මේ කායිනාතු ගාවතගේ khaluqu kurabwa මේ එම්මහා තකෙච්ච එම්මෙ ෆුරිහමය මිල්කු ඔඩිගෙන්වා ෆරයි එතකෙච්ච රිස්කු දෙවවා එතකෙති තදබීරු කරබවා රාවවා හිංගවා එතකෙති දිරුවවා මරුගෙන්නවා ෆරයි එමියා ලෝබේති අකුම් ඉස්නමාලවා අල්ගොන් මෙන්ගේ මි කායිනාතු ගාවා තකෙති කොම්මෙ එච්චකුන් අල්ගොන් මෙන්න දදාලතු කොද්දෙනි එතකෙතිගේ බෙරි රබ්බේ වාක අල්ගොන් ඉස්නමාලවා ඉරු දවුරුවමුන් එදනි බරාබර මිනිටේ බස් තෆාත් නුවා ගොතුක මති අල්ගොන් මෙන්න ෆෙනිගේ මිදනි algon me miedu iru eri gadi ay midiya harwes algon men iru arafwa gadi miedu iru osse gadi ay midiya harwes midu huga iru sifawa gadi algon misnawalwa kinetto irange ha barabar dawruwan ingeni reduwa ha barabar takurarwan ingeni to etakidi rawa hingawane farat nuwanama algon men kibeto algon menge office ta huga algon menge company ta huga verillani एतकेती बारा माने ए कुंफुनिता नुवता अलगोन ऑफिस ता बराबर का रंगल का नुहिंगाने वेरिय कुनेती याम बोस्तुल्लागिंदान बराबर वगुत कंतत निमिගෙන් रंगल नतीजाएं अलगोन मेन्न फेन्नानी वेरिय कुरेගෙන් वकि निजाम को वकि इंतजाम को हिंगाने फरायत के मुरेගෙන් एंको मि काइनात वेस मिहा फुरिहमय मिहा बराबर मि हिंगमु नुदियइस रावानी हिंगाने फराते नेති komme gahakun e gahakun alanje echen Allah subhanahu wa taala ego minwar korwa fani algon mengi insanu ufedi boduwamun annani tafate ki kanka tafate ki niyumet devwa fani me miha kamu algon dalat koddeni rabbu anta farate waka lobeti miha ahum rabbu anta farate waka qabul kurmaki mi kurin denne fadan algon menge insanu ge fitratu ga waka menge එකම ඉන්කාර කුරා මිස්මියොන් මුල්හිදුන් නොත ඉදිස්තුන් හගීගතු ගෙමියොන් ඒ ඉන්කාර කුරණි එබෑමියොන් එකන් කබූල් කුරන් බේන නුවාති කබූල් කුරන් බේන නුවාති එබෑමියොන් ෆොරුවනි එහෙන්න මොයස් එබෑමියොන් හුන්න බොඩු කමෙජ්ජ හුනීමා මුසීබාතෙ ජහුනීමා කඩුමච්චන් එරීම ගද වෙනීම මතින්දා බෝටකන් එරීම ගද වෙනීම නොත ඒ තෙලෙන් ෆෂීමා එබහාද ඉෆ්සාස් ಏನಗೆ ರಬ್ಬುವಂತ ಫರಾತಿ ವಾಕ ಮೇಮಿಹಾ ಕಮ ಮಿಲ್ಕು ವರಿ ಫರಾತಿ ವಾಕ එහෙම ඉන්සානාගේ ෆිතුරතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිකල් ලවාෆ් මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් නාවෙස් අල්ලාහ් සන කිරිත කුර්ආනක බයන් කරවාෆේ මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් නාවෙස් මි උඩුතකා බින් හලුක් කරවුනි කොම් ෆරාතිත්තෝ මි උඩුතකා බින් ගවා එම්මෑච මිල්කෝඩිගෙන් වනි කොම් ෆරාතිත්තෝ සුවාල් කර විච්ච කම ගවානම එබෑ මු කීකේ තොම්බරනි අල්ලාහ් එබෑ මු එකම එබෑ මු ඉමාම් වේ එබෑම එක කබූල් කුරේ කොම්මේ සොරක හකීගතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා රබ්බුවන්ත කමා මෙදුගා ඉන්කාර කෝ රබ්බුවන්ත කම දවවා කුරා මීහා එයි එම්මේ මිස්තොන් ගෙතරෙන් එම්මේ මොය වෙගෙන් වා මීහකි එහෙම නික විස්නවාදවා මිස්තොන් ගෙතරෙන් බයකු ඒ බයකු හද්දු ෆාන අලා දියුම්ගේ සෝබුන් එකම දවවා කොෆවේ ඉසලක ෆිරාउन බුනෙෆේ අන රබ්බුකුමුල් ආලා තිමන්නේ කි තිබෑමන් එම්මේ බොඩුවන්ත ඉලාහේ මේ එම්මේ බොඩුවන්ත රබ්බේ තිමන්නේ කි එන දවවා කොෆවේ රබ්බුවන්ත කම අදින් පදන් අල්ගොන් මෙන්න එංගෙන් ඉබ්‍රාහීම්ගේ ෆානුගේ සමාන ගොනුන් රස්ගේ ෆාන ඒනවෙස් එකම වනි දවවා කොෆා ඉබ්‍රාහීම්ගේ ෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ මිස්තකුන් මරුගෙන්නවා මිස්තකුන් දිරුවා ෆරාතේ බයන් කරවි මේන ඉබරණි තිමන්නේ කීවෙස් මේකන් කොරා ෆරාතේ බුනම ෆෞගා දෙමියෝ ගෙනස් ඒකතර එකක මරාදනි අනික ගුදු කොල්ලා මොබරණි තිමන්නේ කිස් මේ මිස් මිංග මරු හිපා මිහුන් දිරුවා මේකේ තිමන්නේ කි දැන්
ඉබ්‍රාහීම් ගෆාන් එහින් හුජ්ජත බයන් කරවෙවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉරු අරුවවේ ඉරුමති ෆරාතු එහෙම තිබාය කුල දාන කමුග වානම් හුලම් ෆරාතුන් අරුවාෂ් එනගේ බාරු නෙක්කම ගෙවා එහෙම හගීගතුගා රබ්බුවන්තකම දවා කුරුම කීමි එම්මේ මොයවෙගෙන් වා කමකි ඒනේ බහුදු ඒනේ බෙසෙබෙන්ගේ ඒනගේ බාරු නුහිඟා කමෙක්කම් මිකාහිනාතුගාවා කංකමකි ඊරා හදා තරිතකා ගස්කහා ගෙස්සා මේ මෙහත කිච්චකි එකම අල්ගුණා දලාලත් කොද්දේ දෙව තිම්මන කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ උලූහියත වන්තකම ඉලාහ් වන්තකම අල්ගුණ මෙන් තෙදු හිතුන් අල්ගුණ මෙන් කබූල් කරු එකමුගා ඉලාහගේ එබ්බස් ෆරාතේ නුවාකම අල්ගොණ මෙන් තෙදු හිතුන් අල්ගොණ මෙන් කබූල් කරු මී තෞහීදුගේ එම්මෙ මුහිම්මු බයක එම්මෙ මුහිම්මු එබ්බ එහෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රසූලුන්නා නබියුන් ෆොනුවවා කිරිත කුර්ආන් බාවා ලබවා මිම්හා කමකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු මිම්හා කම කුර්ආ ෆෙම්මෙ මුහිම්මු කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහු වන්තකම මිස්තකුම් ඉක්රාර් කරු මිස්තකුන්න එකම් බයා කොද්දෙවු එහෙම එම්මහා රසූලු බේකලුන්නා නබී බේකලුන් එබේකලුන් කෞමතක වඩාගෙන් එම්මෙ ෆුර්තම සෙබේකලුන් ගෝවාලෙවි ගෝවාලෙ උමකියයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ඉලාහු වන්තකම මෙදුගා එබසු එකන් තෙදු හිතුන්ගේ කබූල් කරු කොබාවතෝ ඉලාහකි එහෙම අල්ගොඩ මෙ ඉස්ලාමක උමට්ටක ෆුර්තම කින් දෙහෙනි අෂ්හදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ඉලාහු වන්තකම මෙදුගා අල්ගොඩ මිජෙනි හෙකිවම් මිජෙනි අස් ඉලාහකි එයි ඉෆරාතක ලෝයිබ්බා එකීගා මතිවරි කුර්මා එකීගා අලුකම් වෙවේ ෆරායි එමෙහා ලෝබෙති අකු ලෝයිබ්බා එකීගා ඉෆරාතේ මතිවරි කුර්මා එකීගා අලුකම් වෙවේ ෆරාතක මිකියනි ඉලාහේ මිබුනනි එම් ඉලාහුන්ගේ තෙරේග වෙහිමනේ බාතිල් ඉලාහුන් තබස් බුදු තකා හිල තකා ගස්ගහා ගිස්සා ඉන්සානුගේ තෙරේ බයි මේ මලායිකතුන් නම් අලුකම් කුරාමියන් වල ඊසාගේ පානන් අලුකම් කුරාමියන් වල එන්නමස් හක්කු ඉලාහකිය එම්මෙ ඉලාහි අයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා පියවා එහෙන් හුරිහා ඉලාහුන් නකියයි බාතිල් ඉලාහුන්ත එකම අල්ගොණ මෙන් ඉක්රාර් වංච අනෙන් අල්ගොණ දන්නවා කමුග වානම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහුන්තකන් අල්ගොණ මෙන් කබූල් කරන්ජේ අල්ලාහ් පියවා එහෙන් හුරියා ඉලාහුන් නම් අල්ගොණ මෙන් ජෙහෙනේ කුෆුරුවා එහෙන් හුරියා ඉලාහුන් අල්ගොණ ජෙහෙනේ කුෆුරුවා අල්ලාහ් පියවා එයි හක්කුවන්ත ඉලාහුන් අල්ගොණ මෙන් ඊමාන් මා මිජෙහෙනේ බාතිල් ඉලාහුන් තක අල්ගොණ මිජෙහෙනේ කුෆුරුවා हेमाने की बात इल्लाह को अलगुण में जहेने कबूल करा एक में आ लोबेती आखों मी इम्मे मुहिमु असास की मीहा ईमानु के हुलवेरी एक कमुगा इस्लामिक गुतुगा वेगे मिदनी मी भयम मीहा इकरार होच कमुगा वाना कुरिन दन्ने फदा रब्बु वंत कमं ईमा उमकी ये हुरिया में बस इम्मुगे तबियतुगा अल्लाह सुबहान इम्मुगे फितरतुगा लवाफा कमेंगे एन मस इलाह वंत कमर रसूल बेकलुं वडागे गोवाल वाफनी එමෙ ලෝබිතහු විස්නවලම්වා අල්ගොණ මෙන් ඉලාහි මිබුනෙවෙනි කුරින් දෙන්නේ ෆදා ඉෆරාතක ලෝයිබ්බා එකීගා මත් ඉෆරාතේ මතිවරි කුර්මා එකීගා අලුකම් වෙවේ ෆරාත් ඉහින් කමුන් අලුගොණ මෙන්න වර මුහිමු ෆිලාවල අලුගොණ මෙන්නගේ අංගයාදේ එහෙනි අලුගොණ මෙන් ලෝයිබ්බා එකීගා ඉෆරාතේ මතිවරි කුර්මා එකීගා ඉලාහිකම කබූල් කුරා ෆරාතක අලුගොණ මෙන් අලුගොණ කො තිබේනේතෝ ලෝබිවා ෆරාතක ඉෆරාතේ මතිවිරි කුර්මන් ඉදේ ෆරාතක අලුගොණ මෙන් අලුගොණ්ඩුකම් අලුගොණ මෙන් තිබේනේතෝ අලුගොණ නුතිබේනේ එහෙන්කම් අලුගොණ මෙන් අෂ්හදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මිෆදාන් කියා කමුග වානම අලුකම්ගේ ගොතුග පුරවේ එම්මෙහා කමෙන් අල්ලාහ් අලුගොණ මෙන් ખાලිස් කුර්ම කියයි අලුගොණ මෙන්ගේ මච්ච ලාසිම් කුරාන කමෙන් කිනිතෝ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියා අලුගොණ්ඩුකම් උලේනි අලුගොණ මුජ්තමා තෙරේග බයි බේෆුලුගේ විශ්නමකි ला इलाहा इल्लल्लाह कीमत होगा ए निमुनी हिसाब इस्लाम नमे मुस्लिम नमे कीमे हिसाब निमुनी नमाज न करे अळुकमे न करे अल्लाह इखलास तरीके अल्लाह सत अमर करवा वा कंत के न करे इला नहीं करवा वा कंत को दूरे नवे इला अंटका इनु किनतो इलाह वंतकम इकरार कमुगा बेगेंदानी इलाह वंतकम इकरार कम दानी अळगुण मेन तेदु हितु अल्लाह ए इलाह वंत फराता अळगुण मेन लोबिवे इफराम मतिवेरी कुरम अळगोण में मसक्के कों इला अंगवाफा को अळगोण में कंदत कुरी वाणी
ilang algon ta algon khalis kuri algon menna ekang algon menna hasil wegendan eko mi uluhiyatu wanta kamaki mikom ge sobon algon menna falaha kamyab libige miyanani emi adobeti akhun hataru wana kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ismu frutaka sifrutaka algon men imam ekang algon tedu hitu algon men qabul kurun ei kiritu qur'ana rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga bayan be aspawa Allah subhanahu wa ta'ala ge emmeha ismu frutaka sifrutaka e aspawa gota evves kahala badale uni tur kurmen wattar kurmen efad evves kamen neti e aspawa gotan algon men imam algon men kan qabul kur asma ge mane ki ismu fruta em Allah subhanahu wa ta'ala ya libi wodigembe en isma wurem gina ismu take gina nam fruta ke libi wodigem algon me komi me ke sebaki anam algon me amgote ke emme name dename mi kiyani en me Allah subhanahu wa ta'ala ei emme matiren farakam gawati ilaha warag gina ismu fruta ke libi wodigembe warag gina ismu fruta ke hem algon menna kiritu qur'ana sunnatu algon menna ei smrutan algon menna mingeni ilmeri bayan korwa fe Allah subhanahu wa ta'ala libodigem wa smrutan algon menna guna adadu kurave wara furen gina guna ehennama se gitere nuwa dia nuwa ismu fuleng algon men dasko nge denje haqqut difikamu ga wanama algon menna suwaruge libene kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korwa engam algon men nang Allah so ismutak der nuwa dia nuwa ismutak algon men dasko e ismutak algon men denje haqqut di e ismutak algon men Allah du'a ko e ismutak algon men angade riwet sifataka algon men amalu kurmaki ege sababum algon men suwarge wade wene kamek gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korawaf dem yenani ehim Allah so ismutak terege behimene bayin ismutak misalaka ar-rahim ar-rahman at-tawwab al-ghaffar mifada ismuluta tauba gina qabul korogwa rahmay banta hoga wanta gina afu korogwa faraik mifada ismuluta algon men koranje kamaki e ismuluta yangade kantata algon men hodu mattaka ila algon men dua kur ar-rahim e buni algon men e shauq weri algon men mi algon men annan jehen ila hadratun rahmatan algon men edu at-tawwab ge ismulu algon men nang algon men deha kodde ila gina tauba qabul korwa faraika ehim algon men nauti gina ila hadatan algon men tauba we algon men rujuu we gina tauba le algon men dua ko al-ghaffar gina maghfirat devwa faraik ehim ila qawdun gina faafu se algon men edu algon men nang ab angat abad yade fada Allah subhanahu ismu ta terege be bayin ismu ta ila khas ismu ta ege sifata ve seilan khas ve gemwa sifulta ifada kanka molgon mati duru heli walgon ekiwaw misalaka al mutakabbir ifada ismulta kum mane ki algon men nang haqq ve gemwa kamennun eki kibur verumak eki hamaken Allah subhanahu wa ta'ala di bodi gemwa kam engam algon men nang oti ifada sifata kum algon men duru heli walgon me ekiwaw ade ifada algon men nang Allah subhanahu ismulta ko tere be bayin ismulta misalaka ma kulindane ifada ar-rahim al-karim al-jawad mifada ismu frutan ebobe algon men nangoti algon men na vi warakum algon men mifada ismu frutan algon men ibrahim hasil kuru algon men ki ismis takuna rahmu pura oga tere bay gotuga algon men vu mis takuna dilati rangalu bay kamuga algon men vu enga mifada gut mati algon men me ade fada Allah subhanahu wa ta'ala ki ismu frutan tere bay parang ibade gudigen ganna ismu frutan misalaka Allah izzat wanta faraik ilagi gina ilagi uquba devwa faraik badal hipwa faraik algon men ngi ma algon ti biruetiwe Allah subhanahu wa ta'ala hadratu rakatir kama salamatir kama algon medu demiana ilagu sifulta ki mi ilagu kom ismu fulakum ila sifa di bodi gembe kom ismakum algon men Allah subhanahu wa ta'ala siful di bodi gembe mi algon men na khilaf kame misalaka algon men ge tere beflaka kiya fan misalaka sa'id mane ko bato hingam ji ufaweri miha enu fahare ke na noedane hingam ji ufaweri miha ek jamil kiya fan jamil mane ko bato रीत मिहा एहन नमय सेने के रीत मिहा कर नोएदान
he maane ki algon menge namaka algon menge sifaya ka gulumenne e lazim kamenno e gulum urme enemas Allah subhanahu wa taala ge komme ismu fulakun ila sifa fulu libodi gembe as-sami' as-sawa wodi gemma farai em Allah subhanahu wa taala as-sawa wodi gatum ge sifa fulu libodi gembe al-basir ilahi badlawa wodi gemma farai em Allah subhanahu wa taala balla wodi gatum ge sifa libodi gembe hinka mun algon menna mi kankan algon men qabul korai ruga algon men qabul koran jehini Allah subhanahu wa ta'ala ge bi emha kamenge kayfiyatu kihinekkan algon menna engene noy mane ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men qabul korani Allah subhanahu wa ta'ala ballwa odigem wani eilahu ge izzat bantakama eilahu ge mativir bantakama gole gotunka eilahu aswa odigatum wani egodu matika ebe sade algon menna wattar ko gen algon men nuda ebe sade nuwan hamfada Allah subhanahu wa ta'ala ge zaatu gawasi fultan ibabe ege terega Allah subhanahu wa ta'ala ge lofluwa kan menna qur'ana sunnatu kan menna dalil balibe ila apluwa kan menna qur'ana sunnatu dalil balibe enkam algon men oti epada siful takabes algon men imam aswa gota wattar kurume ege goibbelume kihinekkam algon men belume net ei algon menna tasawwur nukurwene e ilahu ge siful taka ilahu kankam hame ken aswa kanka eken algon menna enge hush kihinek kame kun godakak kame algon menna engene no hengo migutu mati algon men imam wa mijen emi alobe ja khum isna wala ba Allah subhanahu wa ta'ala tauhid ge bitim ba ila rabbu anta kama algon men imam ma ilahu anta kama imam ma asma wa sifat ila gisful taka algon men imam wa iruga mi komme kama ki ekkama anekkama mulin guli lame hifwa kame algon isna wala ba algon menna musibate kurimati algon menna beenum wani musibata kun dur hele algon me kibaba algon menna jeifa wa bayyaka shifa algon men beenum wani algon menna ekan algon menna koddwe farategge e koddwe farat algon mikeni rabbuwanta farat ekamuge veri farate mi burani shifa ekam milko digimwa farat mikeni rabbuwanta farat mi kainatu wa takati milko digimwa farat emmya kam milko digimwa farat mikeni rabbuwanta farat ekam algon men abadwes e kamen himma baade umman algon men edeni e farate gyari hu algon misalaka visnamala algon men faasa ek algon men beenu kamuga wa nama algon men gos edene to faqirek kuren algon men edene to algon men faasa desh ne dene algon men edeni e faasa dibigimwa farate ge gata gos hemmi algon men nabes algon men jefa musibat tak algon men jefa wa balimadu kam algon men salame uma nod dunia akhiratu ke falaha kamyabul libumang algon men abades edene farate ki ei ekam milkodigin wa farai e farata algon men edeven algon men suwaruge libumang algon men edeven to suwaruge libige nuwa farataka algon men nan ekam algon me algon men ekam manfaindu qur'an erak henkam algon men jeni ekam milku odigin wa faratag ariwa me edem me jeni rizqu devva to algon men me eden jeni ekam milku odigin wa faratag rizqu devva farat ehmima Allah subhanahu wa ta'ala ei rizqu milku odigin wa farai suwarge milku odigin wa farai em e farat algon me jeni dannawa mikankam wuma em algon me ekankam edi dannawa iruga eila algon men miyangawani mimeni kame kurashe erashe kanka kamyab wani dibeni namaz qaim qurash ramboma roda hifaz hajj qurash enum wes eveni qur'an ke wash zikurta qurash erunne kanka hasil wani ehme algon men ikanka hasilu man edi algon men mi dua qur'ani algon men roda tan algon men hifani namaz qur'ani algon men qur'an ke wani zikurta qur'ani algon men emme ha hyukat tambi qur'ani ehme mami uriya kama kimi algon men kankama mi edeni Allah subhanahu hadaratuga ekam milku odigem wa ilahu hadaratu e mi rabbuwantakama ilahuwantakama mi goluni ais ei rabbuwanta farai ekamuge veri faratu veri farai angawa gotan e faratan algon men mi alwati wani e ilahu algon men mi edeni eki gogotu algon men dua kurani mi hagigatu eme rasulullah ma korwa fani ad du'a huwa al ibada astu alukama ki du'a kuriya alukama ki se dua algon men namaz qurani algon men konkama ke diginto algon men ede kandata ke buhuri algon men roda ifani algon men konkama ke diginto algon men ede kandata ke buhuri hajju wani
enu wesemya hyukantak algon men korani algon men ide kantattakin ebogol ehme dua algon men denne wen hasagote algon men dua mi keni kankamuga algon men beenuwa kankamuga ain uflaage nuwata enu wes an nufla wes algon men qura dua tak enma sakuriya alkom ki sei dua ehme hadabotiya ehme algon men mi edeni rabbu anta faratuge arihuga algon men kantattake fuddawa devuma mi alkom ge aslaki egam algon men mikankan qura iruga algon men dannawa iruga algon men beenuge efaratiki kom faratekkan algon men engu e lazim qura kame algon men efara ngigigen algon men nan efaratakan algon men nan denne veni algon men nan efarate beje hamdu sana dannawan ebeje efara debbawa niyumataka shukur wari wan ebeje mikan kamattaka algon men wara muhimu kamen ei efaratiki kom faratek algon men engu efaratuge namfulutaki kobakan algon men nan engu sifufulutaki kobakan algon men nan engu eerun algon men nan ilahan algon men nan denne veni shukur kureven ei mi asma wa sifataki asma wa sifataki men efaratikum faratik algon men e kom faratekkan konka sifatake libodigen ma faratekkan konka ismfulutake libodigen ma faratekkan algon men nan engunima den algon men nan engeni e faraen algon men deneganna sifai nuwa farati kom faratetto sifai nuwa farati ki ne farataka wan em Allah subhanahu wa ta'ala sifulutake bave em sifulta algon men ungeni algon men daskokin algon men ingeni ilah dannawa ingeni ilah hamdu sana algon men dannawa ingeni emme adobete algon men kiritu qur'an peshkin gos nimenden algon men mi angadeni mikantatta algon men komme namadegga algon men kiwa suratul fatiha ga Allah subhanahu wa ta'ala tauhid ga mitimba ekula wala waf ikam isnawala algon men furtan fajani alhamdulillahi rabbil alamin bismi yafahu alhamdulillahi rabbil alamin emmeha hamdu sana haqqu wegen wani alam tawge we rabbu faratach tauhidur rububiyya rabbu antakamuga ilahu ekkawanta kurmi annani ilah ekiga mi alam ta hingewma mi alam ta khaluqu kurabwa rizqu debwa wa mi meka rawa hingewmuga ilah ekiga evves devana farate nuwagama algon men iqraru demenani alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala ismu futake mi annani asma wa sifat awar imam arrahmanir rahim maliki yawmiddin yameduge very farat emya ka milu kodigin wa farat ila ismulta ka sifulta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alamen alukan qurani adi vaiggan edeni ibaila ka hadarutonne mene kombaito tauhidul uluhiyya alukan kurmuge ba alamen alukan qurani adi algon men vaiggan alamen vaiggan edeni ibaila ka hadarutonne hamekan tauhidul uluhiyya ehma mikutuge mati Allah subhanahu wa ta'ala algon men kirtu qur'anuga algon fenegen dani mi tauhiduge tim ba ko lebigen baak mi evves kamegga algon men evves faraten ilahi kiga bawer ko fikamuga wanama lote ilahu num farataka min evves kam algon men raddu ko fikamuga wanama ekam megen dani shirku ge tere badegen midani bodu shirku ge tere ilahu asugama rabbu antakamuge tere mi kainat khaluq korevum rizqu devvum mi kainat raabwa hingevum mi emmeha kame Allah num farataka nisbe ko fikamuga wanama noda ilahi ge hen farate bawer ko fikamuga wanama ei malaikate vias nabi bekale rasul bekale kamuga bigina mais ei sabun shirku ge tere badegen dan ei ilahu algon me qura alu kamegga evves farate algon me bawer ko fikamuga wanama noda en farataka algon men ekam ko fikamuga wanama ei sabun edani ilahu antakamuga en farate ge bawer korani ei sabun ekkon algon me baatil begen dan ene ki millatum beru fawa mi hingutuka wegen dan ehkam algon men warab boda dur heli algon men kibawan jehene algon men mikam kamuga algon men algon qurar ikhlas teri kama ekiga allaham ham ekani algon men algon takura mi jehen evve sutur farada kan algon men namadan ai algon men hotteni algon men roda hipan algon men roda hipani ham ekani algon men niyen onnan jen eila algon men mikam korani itu evves farada ka dakka kan itu evves farada kan nune ikhlas teri kama khalis kama ki galon kuran jain adin fadang Allah subhanahu wa ta'ala ge ism fultaka siful takal gon men nang imam jen qur'an sunnat asfa wa gota barabar asfa wa gota imam keni Allah sa ism fultaka siful tak imam mai en Allah sa ism fulai eilage siful tak teren siful eng eila ekku wa gota mati ge farat kal gon men nisbek ko fikam wanama
e hisabum wegen dani asma wa sifatu ga shirku kurikama ehme bay baadil firqata hoge mismi bay mismiun bay deen tawga bay aqida tawga bay min qabul kore mi kainatu hinga faraita gotuga bay para waliverin ne ki efada bharata ke libigen wa bay gotuga ehme bay mismiun gos gabur tak gos dua kureba ziyarat tak gos bes dua kureba e miveni waliyeke miveni qabul gawa miveni sodi bekade ke timanna mije fawa musibata fillawade timanna mi ede kand timanna fuddawade wash e mayitu kitam me sodi ves rasul nabi ves mayitun e bekalunakan efad faraat tak kureven ebbes kamen nonnan agum dannawan je faraat ke allah subhanahu wa taala di kainatu hingo mi agum kura du'a ta ijab kunuge baru em faraat tak libigen wa allah nu faraat tak libigen wa kama i'tiqad kurmaki ei hatta vesai hama shirku ge tere wannani kantat ehmi malgon men wara muhimu kamen allah subhanahu wa taala imamu ge tere mi kankan malgon men rangala malgon men qabul kurum algon men gina fara visneni algon men mitibi allah imam wegenne enam salgon men mi kankan tafsil ko algon men enguni ma haqiqatu algon men ikhlas teri wan je go algon men algon tahuga ikhlas teri weveni algon men qabul kuran je gogota algon men na barabar algon men na qabul koreveni er algon men iman teri algon hardana wegen dani tafat ottoruge shubhataka tafat ottoruge vismiyun genna tafat eki shakkutaka mikankam algon men na turu helivi algon men kiba weveni er algon men ge iman kan rangalu hardana gotumati ge sabit we hunnan enka me alo betahu algon men ge imam ge emme muhimu kamaki allah subhanahu wa taala algon men imam e farangi algon men sahib wanta faran e farate ki kom farate ka algon men ungeni dasko e farate algon men denje haqqutan algon men ungeni dasko maki algon men ge maccan emme boda lazim wege mane kamaki enkam algon men naki mikan ka algon men ungeni daskora be kamunga algon men manje duai ka allah subhanahu wa taala algon men nang heu istun devum algon men naki te algon men naki heu bas saha heu bas qabul qora be kamunga devum adem fadang algon men naki algon men nang libe ilmu takang amal kura baik kamuga allah subhanahu wa taala devum adem fadang algon men rombo mahuga korewunu alukan tatang algon men kibang allah subhanahu wa taala ad qabul kura bawash adem fadang algon men ki dunia akhiratu garis baajweri baik kamuga bawash سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين